bariya ntabwo bakwicara ngo batuze kuko ntabwo bakumva amabomba avugira ruguru yawe ngo wicare utuze nk'uko urabyivugiye neza cyane rwose ni ukuryamira amajanja bavuga bati isaha n'isaha byarigeze aha ngaha twahita twiruka. Reka ntangire mbahe ikaze mwebwe abakurikiye Icyo Uzaba TV. Njye muri kumva kuri mikoro nk'uko mubimenyereye banyita Theo 7 Pro. Murabizi ko tugenda tubategurira amakuru y'ibiri kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino ku isi. Uyu munsi nanone reka amakuru yacu tuyahere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nk'uko mubizi intambara iri kuhabera iri kugenda ica ibintu. M23 iri gusatira Goma. Abaturage benshi batangiye guhunga, bahiye ubwoba. Abantu bari mu mujyi wa Goma bose bahiye ubwoba, bafite ubwoba yuko amasasu ashobora kuba noneho agiye kuvugira hagati mu mujyi. Bamwe na bamwe batangiye kuzinga utwabo bava mu nzira kubera yuko bafite ubwoba bw'uko intambara ishobora kuba igiye gutangirira mu mujyi wa Goma, aho bita kuri Tuwazatene. Niho harwaniwe inkundura kandi M23 ikaba yabashije kuhatsimbura FARDC. Iyi mirwano kandi yatangiye ubwo FDLR, Nyatura, Mai Mai ndetse na Wazalendo n'ingabo za Kongo zirimo n'Abarundi ubwo zateraga ku birindiro bya M23. M23 nayo mu kwirwanaho yabakubise ibasubiza inyuma, ari nayo mpamvu abantu baturiye hafi n'umujyi wa Goma. Umujyi wa Goma tumenyereye nk'umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru. Abaturage baturiye uwo murwa cyangwa se uwo mujyi barimo baragerageza guhunga berekeza muri Kivu y'Amajyepfo. Iki gitondo ngira ngo muri kubabona bikoreye bari kugenda. Ubwoba bwateye abatuye muri Goma kuri Tuwazatene muri groupement ya Rubumba. Niho habaye isibaniro byatumye n'abasirikare ba FARDC bagenda basatira umujyi wa Goma mu rwego rwo kurinda umujyi wa Goma, kuko bari bafite ubwoba ko bashobora gucunga gatoya M23 igahita ifata Goma. Ubu nta kindi bari kurwana nacyo uretse kurindira umutekano umujyi wa Goma, ariko abaturage bahatuye bo bahiye ubwoba, babonye ko nta kabuza byanze bikunze Goma ishobora gufatwa. Aha kuri Tuwazatene ni hafi cyane, ni mu birometero 5 byagusaba kugira ngo ugere ku kibuga cy'indege cya Goma. Ariko abayobozi bahagarariye ingabo za FARDC barabwira M23 bayiha ubutumwa bagira ati nihagira n'isasu na rimwe rigwa hano muri Goma turahita twisuganya twese turabasubiza inyuma nta kabuza. Ingabo za leta twese turakora igishoboka kugira ngo tubasubize inyuma. Mu by'ukuri ntawamenya niba ari iterabwoba bari gutera M23, ariko kandi nanone M23 nayo nta mikino igira ku rugamba, kuko iyaba ari aba basubiza inyuma hamazwe gufatwa uduce twishi, ntabwo ariko babyifuzaga. Rero nta kabuza nk'uko abasirikare ba M23 cyangwa se inyeshyamba za M23 ziri kwivugira zigira ziti kuwa 4 wa kiriya cyumweru tugomba kuba twamaze gufata umujyi wa Goma. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga Christopher Rutundura, uyu mugabo wateranyije abadiplomate mu izina rya Antoine Felix Tshisekedi, ababwira ko
M23 niramuka yibeshye hakagira isasu rigwa mu mujyi wa Goma, yuko ingabo za leta ziri bukore igishoboka cyose kugira ngo zikubite ahababaza inyeshyamba za M23. Ibitaro by'intara ya Kivu y'Amajyaruguru byatangiye gusaba FARDC kwitabaza ibindi bitaro bakajyanayo inkomere, kuko byo byatangiye kuzura. Ni ukuvuga ngo ibi bitaro umubare w'abantu bigomba kwakira wamaze kuzura. Ibi bitaro kandi biri gusaba ko nibura bakwifashisha ibindi bitaro byo mu mujyi wa Bukavu, kuko inkomere zamaze kuba nyinshi. Ibi bitaro nibyo bikuru muri Kivu y'Amajyaruguru, biri kuvugwa yuko ku munsi biri kwakira inkomere igihumbi, biri kwakira inkomere 1000 nibura buri munsi. Bityo rero bikaba byasabye ko byahabwa ibindi bitaro bibyunganira, kubera yuko abari gukomerekera ku rugamba bamaze kuba benshi. Ibi bitaro kandi biri kuvuga yuko byatangiye kusasira inkomere hasi ndetse bikubaka n'amatente. Ibyo rero bikaba bivugwa ko bitabona ubushobozi bwo kuba byakwita kuri aba barwayi cyangwa se kuri izi nkomere ziri gukomerekera ku rugamba M23 ihanganyemo na FARDC. Ibi bitaro kandi ngo umubare byagombaga kwakira ku munsi wikubye inshuro zirenga 2. Ariko kandi Wazalendo nayo yarwanye urugamba rutoroshye muri iyi mirwano ihanganishije FARDC ndetse na M23. Bamwe muri bo bamaze gutangira kugenda bacika intege, bavuga ati turabivamo iby'urugamba kuko n'ubundi turabona ntawe utwitayeho. Bivugwa ko aba Wazalendo batangiye gutereranwa, bamwe muri bo batangiye kuyigumuraho bakagenda. Iyindi ni inkuru iteye ubwoba, ubwo uruhande rumwe rw'inyeshyamba zirimo mu Mayi ndetse na Nyatura zagaragaye, hari umwe muri bo ufata umugore ku ngufu. Ibiri kubera muri Kongo ni agahomamunwa. Iminwa y'imbunda mu marembo ya Goma niyo irimo kugaragara, abaturage barimo guhunga umusubirizo. Biravuga ko rero M23 ifite 20% by'umujyi wa Goma, kandi Kibumba ubungubu yamaze kuba isibano ry'imirwano. Aba ni abasesenguzi mu bya politike. Turimo kuvugana n'umuntu wibereye ku mirwano, uko bisesengura nabyo ugiye kubyumvira hano muri iki kiganiro twagiranye kigaragaza imiterere y'urugamba, ariko kandi agahamya ko M23 ikomeje gusubiza inyuma ibitero bya FARDC, kuko FARDC yagiye ikora ku ngabo za Wazalendo, abacanshuro ndetse n'ingabo z'abarundi. Ubungubu noneho amakuru atugira akavuga ko rero nazo zamaze kwinjira mu rugamba, mu gihe kandi uyu mutwe wa M23 kunze kuzishinja ko zidakora icyazijyanye, ahubwo zikaba zibogamiye ku ruhande rwa FARDC. Murabizi ko izi ngabo z'Uburundi rero zagiye muri Repubulika Demokarasi ya Kongo biturutse ku masezerano agamije guhosha imirwano yasinyiwe hagati y'abakuru b'ibihugu ndetse kandi na guverinoma ya Kinshasa, yemera ko igiye kuganira na M23 maze bohereza ingabo za EAC kujya hagati y'impande zihanganye bagategereza ibiganiro. Banimeze gusa arahamya ko M23 ikomeje kurusha imbaraga igisirikare cya FARDC muri aka gace ka Kibumba hafi y'umujyi wa Goma. Umujyi wa Goma muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ukaba ari umujyi wa gatatu ubunini muri Kongo, nyuma ya Kinshasa na Lubumbashi. Goma isa nk'igaranzuye Kisangani mu bunini. Umujyi barahagarutse by'umuka babaga nyuma baragiye biruta, nakubona ko bagiye kugeza ibitero imbere, baragarutse baravuye hamwe na so aho rero ufashe iyo uvuye ukayitera metero, bavuga metero 20, ariko by'ukuri iyo wigiye imbere nko ku misozi ya Kanyamahoro, umusozi urimo hafi na kiriya kibaya cyo muri Kibumba, ukajya ku misozi yindi igana hera, kariya gace koze umurongo ugororotse
usa nk'usatira za Kanyarucinya iyo ngiyo ubona ko wenda ubu wakoze ibirometero bitari za 15 urumva ubona ko ari umujyi wa Goma kuko mpamvu uvuga gutyo ni ngiyi nuko wenda kurwanira mu mijyi buriya bundi muri tactique z'intambara zigira amoko menshi ay'ingenzi ni intambara yo mu bihuru n'ibyo bita intambara zo mu mujyi nuko baziga biratandukanye n'amoko abiri intambara ushobora kuzi kurwanira mu mujyi undi azi kurwanira mu ntuzi ushobora kuba ubizi byombi ni ibintu byigishwa mu gisirikare impamvu mvuze ngo hariya ngo hari umwihariko nuko uretse gusa Goma ari umujyi utuwe n'abantu ku rwego rwa ruguru urugero ngiye gutanga ntabwo rufitinga muri Goma neza tuvuga impamvu zabyo ariko aho isi igeze twakwereka n'izindi ngero yuko banafitingamo byahuriramo nuko ibirometero 15 tagete kumara ibirometero bike cyane ndetse bishatse banavuga yuko uwo mujyi ubugabana n'uwitwa ko ufite mpamvu bivuze no kubera iki nuko imbunda nyinshi z'imisaga ndavuga ibintu bitatu imbunda nyinshi z'imisaga zirasa kuri inshuro nyinshi birenze ibirometero 15 no kuvuga ngo imbunda z'amaventura zitari neze n'imbunda ziremereye cyane zikaza zarasa kuri Goma cyangwa zikayirenza cyo ni kimwe cya kabiri mu buryo bw'intambara ku birometero 15 n'ahantu uwo wakwita umwanzi ashobora gukora inkereziyo birometero 15 usubije uburyo Goma wabikora ushobora kugenda ukagaba igitero shuma kuko iri gutya gisirikare bashaka bashobora kugenda bakaba nta n'ububiko bw'imbunda bakagenda bakarwana n'iminota 30 bakaziba bakazitwara inyeshyamba ntabwo ziyobewe muri make ku byo Minisitiri Rutundu avuga n'ubundi Goma y'Umuventura isa nkaho ifite kuri 20%. Baseka mwereke kugira ngo twitware mu mibare ibirometero biri hagati y'Umuventura n'aho muri wa guherereye sibyo ushobora kubishyira kuri pourcentage y'Umuventura ikonto n'aho muri wa niba 15 kwa Goma y'Umuventura kuko yaharasanye yahije mu masaha atareza ngana yagira gutese utundo katatangira gukora ibisasa no kuvuga cyangwa se uravuga bitabira batera no rese bisasa ntabwo biterana gusa mu Ventura nabigombera sa yerekeza kuri Goma gusa saide mu Ventura no kurane rwa guverinoma hakwiye kuzabaho ikintu gituma umujyi wa Goma uva muri depression mu kangaratete leta izakubite mu Ventura y'ukankane ishyire ku birometero bituma Goma itekana urumva cyangwa se mu Ventura izakubite leta y'ukankane yabirukana nkana mu Kivu yabirukankane bajyana yabizana mu Rwanda urumva cyane ko umuntu yoboye Goma cyangwa utegeka Goma nta gihombo bafite umujyi munini w'amafaranga barasora amabanki ndabyindege ibintu nk'ibyo ayi leta nta gihombo iramutse ifashe mu biganza umujyi wa Goma wose mu buryo butekanye ariko Ventura ifashe Goma nta gihombo yagira Goma rero gukomeza kwibisumbiriza kuriya kubuza abantu umutekano kubuza abantu amahwemo abantu baryama batazi ko ari buramuke kandi mu bwiza ubwo yaba gavumenti y'Umuventura bajya bamenya ko abaturage bo mu mijyi ngiri babaza ubwenge bose babona buri gihe kizagira bijundike bombi ndavuga ati nta leta nta y'Umuventura kandi kuba abana bagahuza ku biganiro bireba tukivuga mufata amaje mugafata tukigura business niba mubirukana se kandi babajyane mukabajyana mu birunga ariko tukagira abantu bagahumeka hako ritubere hagati ntukonje